unini pia. Une ndangu une pamuromo. Ndiani urapa unini? Padiwe piriviwe media. Ndati chikora chobourwa. Uya ine zviro zvenyu. Wamba kutwete bhacha. Ndati uya monini ndone kuti toto kuti ni bhachi rakaonini marigirwa rakaizwa rakangengenwa mumakonzo. Bhachi rakoro kuchikora. Padiwe ndone kuti wadini onini. Hembe ine ndakabva nayo Joni. Joni kwa mai yako. Ndikaona kutotika unotokona kutokwana yakatodai kutokunga kuita hapo kutombo iwoni kutombo iyo hafura ngokuti ungatokura naye tingatoremba zviro zvinodhura kuma grade 0 kwenyu anditi munoamba kutopfeka zvakadaro munopfeka kuti hako amuketi zviro iyo ngokuti tingaremba ma grade 0 anoketa ere anompiya anampiya kuti onese kusona ere pa yei madziso akona atitomboripo yei zviro zvakona asichana sukuonini madziso achatendi maina achatombotendi akangudziyawe ikumure iri chigero changu ndachiise para chigero handichationi chigero chakona ungatoremba ndochigai yei we zvoda kubaurwa zvoda kuvhurwa zvikora muchini uno ndinombademba kuti hai dai waisonawo masonero aite maonini muchini wejoni wamaipati unorumba muchini unorumba uwo uya uhambi chibode ndereka papamuzewe iyazve irandu iya ndokuchibva kozingeya chingari mwaenda mubandanda kozingeya ndokuchiuya ingandototi mwatiza mwaende kwamaine maihibheti ndo maitireni pya munamba kuti woto ingate inyoka yaonini yapinde moni yaonini iwoni mumwena papangudziyawe tingatiremba ndochigai yei mapendi paraoni naonini mwamboona ere mwambodhibanawo nawo ere aona adzukurenyu kureketa kunonesa kunotoshupa ndotoreketesa kudai ndotodani kutofemba ndozvendinotoita ndikanyanya kureketesa zviya ndikatonyanya kutoreketesa kuno ndozvendinotoita zvangu ona izvo zvakatokonza mushando heridikatika ndikati nyanda tobourwa igunya batai namwari tsumburumbu kujaivha kwenzo pera akiti we ndichitori nemushando zvino muchini wakona hapana unononoka zvawo